Kapitan Inteng! Nakapanimid mo't ni Kwaro gijay paradaan da. Ada siguro na unag pampanunutan na. Kaya't mo asawan, ada problema na. Saan ka di akas ta dagiti problemado at tao? No da problema da kat agpanimid da. Si kaman kid de. Apay adi mo damagan no anya ti problema na. Italaan nakita akas jay. Maikatlon ang nakita ka nakapanimid. Na, awan mo tinadakdakamat na problema na. Damagak to. Ay, kaasimot ni Kwarog, mare. Apay manan akaasay. Kita anay, nakapanimid dita paradaan da. Adda nga min problema na. Anya nga ti problema na. Kwarta, maray. Kwarta ti problema na. Kat agpasada tapno saan nga problema iti kwarta. Kat naumut-utang kanyak. Pinautangan, Mike. Anya nga iti maipautang ka. Kat umutang kanya angkel na Kat na. Ado mo ti kwarta ni Kapitan. Kaasya talaga ni Kwarog Ay namaray, saan ka kadi amasyan? Tadamot ni Kapitan namang tulong kan kwa na. Chep. Dinak man ka sarsarita, Usep. Ha? Ni, damagak la ko man pasada ka. Saan? Diyak kayat. Ada nga mindo a pasaheros, Chep. Sino da kita pa sa hiraus? Bakit? Senior citizen. Diyak kayat nagpasada. Naglisi ka nga ron dita. Tati tricycle ko ti pangitulod ko kadakwada. Ingkalay nga. Awan bibiyang kao. Apa yung napulot ti ulong, Chep? Damagan pa ilang. Ni! Tulungan ka. Awan ti may tulong mo kanyak. Amaw, awan may tulong ka, oh. Amok nga raud. Pumanaw kan dito'y sangaw. Apay ngay Inteng, managpungpung tutmat ka nun ni Kwarog. Nagkuna? Dagiti kakadwa na at anod. Damaganda lang kanunan niya ti problema na ang agungat meten. Siyak ti makaamukon ko na. Ang kunan ni Marituyang, akwarta ka no ti problema ni Kwarog. Ha? Apay nga adin ay baga kanyak nga angkil na. No kwarta ti problema na kit nagado ti kwarta. Ay agpalastog ka manan ako nakon. Kunamutlan milyonaryo ka. Ay, manula ang matikwartam di tapitakam ngay. Nakita ba ya? Dudwa gasaw. Ha? Day taki den ti palpalastog mo. At least kwarta. Kinbabalin kumitla tanga ikan ni Kwaraw no kasapulan na. Itatadak dito isang wanam. Ikanak nga rudan iti kwarta. Ewan na. Day talaga yam. Wow! Nagpuskol dito pitaka mangkal. Kwarta, tekarga na dito Kwaraw. Ay, kunak nurupam lang tinapuskaw. Naa. Pati pitakam gayam. Ala, ikanak nga rudan iti kwarta. Umanayin day ta 200. Ha? Wanlat na yun nan. Nayudak to Ha? Ay, sige. Naragsaka ko ng kail. Kit anya ti bagam. Thank you. Ha? Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Kinantaan na kalaang ni Kwarog, inikamot na nadagos iti kwartana. Nag-thank you laeng ta inikak iti kwarta na. Nagparta api manaw. Ay, imbaon mo pa'y kumamot anapan nagsakdoa. Ay, wala niya. Ay, awanan ti dano mapagluto. Ay, sige, tadamat papanak dungaw. Sa dino ti papanam? Imbagak lang ana ibus ti dano mapagluto. Pumanaw kamutan. Ay, kwa, ada papanak. Ay, ingka pa'y agsak daw. Anay ko. Apay akas lasim makit ti sakak. Kunti tumang ka. Ay, sus. Sa tirayumak. Ay, anay. Ay, nagaduman na pambar mo. Nagsakit ti bukot ko. Ay, dito abagak gayam. Anay. Salbag kakit day. Nasakit amin rin. Sadot mo lang day ta.
Naragsak ka ita, Chip. Ang amon mat balasang dito'y paradaan apakaragsakam. Ah, Ken apay nga gis-isem ka? si Katis isumak. Naragsak ka talaga. Ini kanak gaham ni uncle ko iti kwartak. Ay, sumilaga man nakaisem ka. Manong tinted na, Chip. Umanay matan ngay gatang iti arak kan pulutan. Ay, nagmayatay. Ay, gumatang ka nga rin din. Sige, ibaon ka na mapan gumatang di tatersina ni kagawad kwanang. Nari ka daw. Gumatangak man iti arak kagawan. Agiinom kayaw. Isumati ko na ni Chip ko araw. Ken kwarta na ti igatang kaw. Ada magayam kwarta na. Kunak manuawan. Inikan ni Apo Kapitan. Inikan na itigatang nalaytarak. Lakwan na kiday na po kagawad. Tagur-uri ni Chip. Kung tanak to man ay numabayagana. Sanda ka kung kontra na. No ibaga ka siyak ti katuturidan kan kalalayangan dito kabildatan. Siyak! Ay, si Kalaang. Katuwa na! Abay, ada reklamo ma. Si Kamit. No, first ka. Di siyak ti may kadwa. Sak mo ti may katlo. Sana mabalain. Awan ti may kadwa, awan may katlaw. Ah, Siyak lang ti umuna kan maudi. Awan ang ti sabali. dayta ngay lakay alumabas, Chip. Oh, Abay day talakay. amangan mo no na tortor tin nalalaing iti sika. Mabidlang tayo bag. Ha? Hay! Sigalakay! Ay, alaka. Chip, timalyaw ni. Itatapulot na ita. Ni mo gayam tatapulong nagpasaw. Hay! Lakay! Kunak! Nay, lakay, kung kunang matang kanyak. Datan. Umay ka taglaban ta, tapno makita no, sino tinaturturid ka data. Nabartag ka, kwarog. Kan, jak kaya tigulaw. Umay ka ditaoy! Ipanagnak mo naturod ka! Apay nga mina nagiinom kayo. Ay, Tanods. kwa. Inikan ngamin ni Apo Kapitan ni Kwarog iti kwarta. Iso gimatang kami ti arak. Ibagayo kini kapitan. Ngayon tun sumaranaw. Sanan nga ikan iti kwarta ni kwarog. Ah, Sa baligam ti ugali na numabartag. ha? Umay ka kitay, taglaban ta! Nagalas gayam ti ugali ni Kwarog numabartok, Maray. Apay anak ko namti kasta, Maray. Agasam, kariton nakit din nila kay pulon ngaglaban da kanaw. Ay, dakkel ang gulo ti mapasamak. Ano kasta? Ay katwan na. Imbag ko nam tapinasinsyaan nila kay pulawn. Kasanungay no tinutupan na. Delikado nga rod Sa bagay, saan mutkit di akas jay ti ugali nila kay pulawn. Nasingput da di alakay, di na kayat ti gulaw. Una. Ay, nasaysaya at gayam nawan kwarta ni Kwaro ganya. Nasaysaya at atap no saanan ang makagatang iti arak. Saan kumakit di ngay kan ni Kapitan iti kwartanan Ammo nga ta ni Kapitan ngagbaliw ti ugali ni Kwaraw numabartag. Nadamag mo ko rin, Chip. Di nakman ka sa sarita! Napudot ti ulok itang aldaw taon makukwartak! Solusyon da ito, oy, Chip. Ibagakan ka, isong agdengag ka. Ha? Anyaya da ita? Ang damalan kwarta ni Apo Kapitan. Kasanuan na muam? No nasabat ko magbilbilang iti kwarta. Ha? Isungin ka dumawat yung Chip. Ay katuna! Inak dumawat! Uy, tagsyat tayo manan. Makasangsang itak angkel. Tapay. Awan kwartak. Ha? Ada kwarta, Kwarog. Ikandak nga ruda na. Manuti kayat mau. Uray limagasot laeng. Lima gasot. Ada talaga. Wow! Ay, haman na kang kail. Nakaw! Ago, na, tapi manaw adagusin. Agsubli ka, Kwarog! Agsakdo ka pa! Ay, awan pa'y makukwarta mo. Kut, eng ka makitang danatap no ada kwartam. Ay, nagswerte ni Kwarog. Tamapan la dumawat ka ni Uncle na adan kwarta na adagos. Ay, nasaya at taim palagip mo, Maray. Tian niya, Maray. Ibagaman no anya tinaramid ni Kwarog ken nila kay pulon.
Ay na, idinabartek ni Kwarog. Kinarit na nila kay pulon ngagdinanog da. Tapno maamuan ka na no asino kadakwada tinaturturod. Anya. Hay, narigat. Numaandaan iti kwarta ni Kwarog, mare. Igatang nalagayam iti arak. Sana ayaban nagiti kakadwa na atanod. Huwag nga raw. Iso na saysaya at no awan kwarta ni Kwarog. Tapno saan ang makapanunot iti kalukwan. Saan nga men nga amo ni inting dayta nga aramiden na. Ang ibagak to kan ni inteng. Ay na inteng, ited ka nga ited iti kwarta kan ni Kwarog. Ang igat-gatang nalagayam iti arak. Nagkuna. Dagiti ko kumareg. Idi na minsan anabartag da Kwarog. Kinarit na kano ni Pari Pulon nga aglaban da. Naglukon da dya, Kwarog. Okay? Ikampay la iti kwarta ni Kwarog. Ay, saanin Apay nga kakpailaan. Ay, wala. Saanan? Tanay. Igatang nalaang matgayam iti arak. Kay naibusin. Ta ado nga utang ti binayadak. Nasaya at mata nagbayad kan kadag iti utang mo. Sugawan ti maitid kon kan di Kwarog. Sakmat ita tinaawanan iti kwarta. Makitam ka diti makitkitak, mare. Nga anya. Asino di nakatanaw iji tawad a kapitan? Katno ni Kapitan Dayjay. Apay anak ka panimid ngay. Problema ito nga ta. Anya ngay ti problema na. Ay namaray, anyaman ti problema na. Di mon problemain. Bay apanunutin na ti problema na. Ay, inaktuman damagan numadamdama. Pare Kapitan, Nay, apay paripulaw. apay ang nakapanimid ka di tatawayaw. Kanya ti parikot mo aya. Kwarta. Ha? Awan makukwartak. Day ti parikot ko. Kwarta lagayam ti parikot mo. Ay. Apay nga irwar mo day tapitakam anagdaan. Uray nagdaan na ito'y. Ado ti kwarta alinaon na. Ha? Ikan ikan ka, ba? pare. Sigurado ka? Ay, sus! Kwartam na ito yan. Ay, nagmayatin. Kastoy gayam tirik na, ti may kan iti kwarta. Antay, ni Uncle Ngay. Adda di tasalas. Apay aya. Dumawat ka iti kwarta na. Awan makukwartak. Awan matlat kwarta ni uncle mo. Tapno amom. Imay inikan ni Pari Pulon. Di dawatak di intod ni Tata Pulaon. Na, apay nga min adawat ka adawat. Aya Kwarog. Nungay mapan ka ag trabaho. Tapno adda kwartap. Amok nga da kwarta manggail. Tainikan na ka ni Tata Pulaon. Iso nga ikan na iti kwarta. Na, inted na kanyak, ited kumutkan ka. Kutan niya ngay nga raod. Apay, awadan kwartam. Manulang di intod mo iday. Naibusan na. Na, anyat nangigatangam. Arak! Saan mo ta? Kino nagiinom kayo manin kano kadagiti tanod mo? Saan mo ta? Aglibak ka pa lang. Agpudno ka. Pangamin ang gay. Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwartam? No kayat mo amadan iti kwarta, di agtrabaho ka. Nyamot ta. Ingka agpasada. Wano agbangkag ka. Nagado mabalin at trabahon. De tala dumaw dawat mo ti paglaingam. Apay ang nakadumog ni Kwarog api manaw. Inong tak Ay, rumbang laang. Tapno agpanunot. kapigpigsaan na pailaing. Ingam day tala dumaw dawat tamo na. Day tangarod kat. Iso ano pagbanugan na. Sigurado asan na basta-basta gastusan ti kwarta.
Ay agasam ta dawatan na kidente intad ni kumparek apula. Ay. Ita, syakmet ti dumawat, inteng. Tanay, awan aminen ang masapsapul ta dito yung kusina. Awan asin, awan suka, awan soy, kanda dumapay. Ay na, kasapulan sa ngagbangkagak manin ah. Kalpas lang agpasada, mapan ka manan agbangkag, Chay. Ay, di ka mabambanog. Kasapulan nga trabaho eh. Tanay, saan na ko nga ikan ni uncle ko iti kwarta? Ha? Ay, awan nga rodon ti pagshot tayo ah. Adan tao, inton makaapit akitin mulak. Agan ano sakpay lang. Agtrabaho akiti hustaw. Una. Wala si kamo tao, Sep. Agtrabaho ka, mate. Ay, una. Namiris ko arumbang agtrabaho tayo. Tapno maadan tayo iti kwarta. Kasta akwarong, agtrabaho ka, kat saan ka amang namnama iti-ited ti sabali. Ngem sakbay na, kaya't may mga nakablawan ti Barceliano family. The Josephine Barceliano, Christine Joy Barceliano, Clifford Barceliano, Dita Santol La Union, kastamatan ti Lamangan family. Ala sige, ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.